Hello friends! Happy New Year! And yes, since nakikaon raman mi atong New Year, akong i-flex ang food nga gi-prepare sa akong best friend and her family, the Presquito family. Here we go! Lami kaayo na as in. Thank you girl sa lamian kaayo nga food nga gi-prepare as in tanan gyud kung pwede palang tanan nagitilawan na gyud kaso dili makaya tungod sa kadaghan sa ilang gi-prepare. And bibo pag gyud kaayo mino bisan og kami ra bitaw ilahang family og ako si baby then my sister, pero bibo gihapon kaayo mi nga nag-celebrate sa New Year sa ilahang humble abode. So that's the crispy pata kana siya chicken murag buttered chicken or di ko kabalo kani bola-bola. This one mango float. This one is lechon nga gi paksiw. Then this one is shrimp. Another bola-bola. Kana siya crispy pata. Sila ra ang nagluto actually ana. Enjoy the food.